Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sana dari CCTV Pal TV Palembang. Laskar Wong Kito Galo sana. Laskar Wong Kito Galo. Wow, besar nian. Besar nian sana. Di Rorong Wakap. Ya Allah. Astagfirullahaladzim sana. Besar nih aduh. Mama. Allahu Akbar. Woi besar nih ya Allah. Mama aja. Allahu Akbar ya Allah. Wah. Ya Allah budak kecil itu. Di Rorong Wakap sana samping Pasar Tikus Pasar Paulu di Rorong Wakap dari Pal TV Laskar Wong Kito sana. Allahu Akbar sana. Yang punya rumah habisnya dia sih. Allahu Akbar. Si habisnya dia rumah. Allah. Masuk kapal kalau ikut. Iya kapal kalau ikut. Dari berita TV Pal TV sana. Allah Akbar ya Allah. Wak sama sana. Tolong yang tak katik berkepentingan nyawa minggir itu. Allah Akbar.